Karongere mbaha ikaze n'ubusanzwe kuri ya shene yanyu. Muri kano kanya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gutangaza ko noneho agiye gukoresha icyitwa ngo ni e-bombs cyangwa se agiye gutangira noneho kumena kuri Iran icyo twakwita ngo ni ibisasu by'ubukungu. Mbega ngo agiye kujya mu ntambara y'ubukungu kuri Iran kugeza aho igihugu kirimbutse kubera kugira ikibazo cy'ubukungu gusa. Agiye kubikora gute? Hari icyo Iran yakoze nayo. Iran biravuga ko ishobora kuba igiye gukora ibintu biteye ubwoba cyane ku buryo ino ntambara dushobora kuyisanga ku rwego itigeze igeraho. Igihugu cy'Ubushinwa kikimara kubona ibitangajwe na Perezida wa Amerika bahise babyamaganira kure, kandi kuba Ubushinwa bwamaganye Amerika kuri iki cyemezo Trump afashe, bino bintu nabyo bishobora kuza gutuma ibyemezo bya Amerika bihura n'igikuta gikomeye. Byagenze gute rero? Reka tubyinjiremo gutya tubisobanukirwe. Twarabibonye twese isi yose ko ibyerekeranye no gukoresha imbaraga za gisirikare, ibisasu, kurasana, Leta Zunze Ubumwe za Amerika byarabananiye gupfukamisha Iran bakoresheje ibijyanye n'imbaraga za gisirikare. Ndetse ibyerekeranye n'ibiganiro nabyo barananiranywe neza kugeza ejo bundi ku itariki 17 z'ukwa munani twarabyiboneye ya MOU yabo ubwo igihe bari barayihaye nayo yarangiraga. Muri kano kanya rero Trump nyuma yo kubona ko ibintu byose bisaga ibyanze ahisemo ngo gukoresha icyo yise ngo ni intambara y'ubukungu. Ku munsi w'ejo nibwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye kuri Truth Social atangiraho itangazo risa n'irikomeye cyangwa se riteye ubwoba cyane. Trump yanditse muri aya magambo ugiye kugusomera hano, itangazo ndarifite imbere yanjye. Trump ku munsi w'ejo yaranditse ngo nta muntu n'umwe cyangwa se nta gihugu na kimwe kigeze giha iyi leta ya Iran amahirwe menshi nk'ayo nayihaje. Gusa ikibabaje, ayo mahirwe yose nahaye Iran bananiwe kuyakira. Ati niyo mpamvu muri kano kanya Iran ngiye kuyifatira, cyangwa se niyo mpamvu muri kano kanya ntangaje ko Iran tugiye kuyifatira ibihano by'ubukungu bikomeye tutigeze dufatira cyangwa se bitigeze bifatirwa igihugu icyo ari cyo cyose kuri iyi si kuva ino si yabaho. Ngira ngo buriya ibihano by'ubukungu ni ikintu kibi cyane kurusha n'uko umuntu yaza akarasa amabombe n'ibisasu. Buriya abantu bashobora kuvuga ngo Trump ubwo yavuye mu bisasu kurasa Iran akaba agiye kubafatira ibihano buriya ngo nibyo byoroshye, ariko ibihano by'ubukungu nibyo bibi cyane. Trump aravuze ngo Iran igiye kuyifatira ibihano by'ubukungu bibi bitigeze bifatirwa ikindi gihugu icyo ari cyo cyose kuri iyi si. Trump yaregeje amagambo avuga ngo iyi ngiyi ni intambara y'ubukungu nangije kuri Iran. Iran tugiye kuyigira igihugu kitandukanye n'ibindi. Mbega nk'uko buriya hari ukuntu umuntu ashobora kugufata akagufungira nk'umukumba kawe wenyine, nta muntu ugusura, nta muntu n'umwe mubonana, ukarya ibyo ufite byashira ubundi ukipfira. Trump nicyo yashatse kuvuga, ati tugiye gufata Iran tuyigira igihugu cya nyakamwe kiri cyonyine ku rwego ngo rutigeze rubaho. Hahandi Iran nta gihugu na kimwe bagirana ubuhahirane cyangwa se imikoranire ngo kuri iyi si. Trump yaregeje amagambo avuga ngo igisirikare cyabo kirwanira ku mazi twarakirimbuye, igisirikare cyabo gisanzwe twarakirimbuye, inganda zikora intwaro zabo twarabirimbuye. Ibyo abivuga n'ubundi buri munsi. Ifaranga rya Iran ryataye agaciro, ubu ngubu rimeze nk'ubusa, nta kintu na kimwe rivuze. Igihugu cyabo muri kano kanya kimeze nk'igisigaje kurimbuka gusa. Mumbore kuba bino mbitangaje, ariko igihugu icyo ari cyo cyose kindi cyo ku isi tuzongera kumva cyifatanije na Iran mu buryo ubwo ari bwo bwose, hari imikoranire cyangwa ubuhahirane bagiranye, icyo gihugu nacyo tuzahangana nacyo nk'uko turi guhangana na Iran. Iyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo bita mu nyengeri, buriya abantu benshi bavuga ngo mu nyengeri nimba hari abantu bayigira ni ibihugu nk'ibi ngibi by'ibihangange. Trump mu itangazo rye yavuze ko igihugu icyo ari cyo cyose ngo cyo kuri iyi si nimba twanze Iran, turagira mu rugero umuntu ugira gukundana na Iran, kuyihahira, kugira ibicuruzwa bakora muri Iran, cyangwa se kuba Iran yabaguraho ibintu ngo muyibyoherereze, ibyo byose mubihagarike. Iyo wibeshye Iran ukaba wayigurira ikintu cyayo ikakuguraho ikintu, ubwo Amerika nawe ngo muba mugiye guhangarika gufatira ibihano biteye ubwoba. Kugeza muri kano kanya ntabwo bino bintu barabisobanura neza strategy zose Amerika igiye gukoresha, usa nkaho batanze ishusho ngari nayo bayitangira kuri Truth Social, ariko ntabwo bigeze bajya muri detaye akantu ku kandi. Ndetse n'inama y'abanyamakuru yagombaga kubisobanura uyu munsi iyobowe na Scott, uyu ni minisitiri w'ubukungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo nama nayo bayimuriye ngo ku wa mbere, kandi yagombaga kuba uyu munsi kugira ngo babitusobanurire neza strategy zose bagiye gukoresha barimbura Iran bakoresheje ubukungu. Uwitwa muri Scott Bessent, uyu ni Treasury Secretary wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
yanditse amagambo akomeye cyane, yari amagambo agendeye ku byari bimaze gutangazwa, mbega yagendeye ku byari bimaze kuvugwa na Donald Trump, amera nk'aho ari byo asubiyemo. N'ubundi niba twamwita minisitiri w'ubukungu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu nguyu niwe ufata ibihano, niwe usinyaho, niwe ubyemeza, n'ubundi niwe wabishinzwe. Yanditse ati yavuze ngo igihugu icyo ari cyo cyose tubamenyeshe kizifatanya na Iran cyangwa se ikigo icyo ari cyo cy'ubukungu, ikigo cy'ubukungu icyo ari cyo cyose, cyangwa se bizinesi izo arizo zose, cyangwa ikibuga cy'indege, cyangwa se ibigo bya guverinoma, kizigera kifatanya na Iran mu buryo ubwo aribwo bwose bakagirana ubuhahirane cyangwa imikoranire, abo nabo bazahura ngo ni ingaruka z'ibihano by'ubukungu zikomeye cyane. Mbega niba uzi ko hari ikintu Iran yajyaga ikura mu gihugu cyawe, ubwo nka perezida w'icyo gihugu nawe uhita uvuga ngo Iran ntabwo tuzongera kugira icyo tubaranguza cyangwa tubagurisha. Nimba hari ikigo cy'iwacu yaba icigenga cyangwa icya leta cyakoranaga na Iran mu buryo ubwo aribwo bwose mu kintu gishobora kuba cyagira Iran akamaro cy'igihugu icyo ari cyo cyose, abo bose bagomba guhita bahagarika kubera gutinya Amerika. Niko Amerika ikora. Hari igihe wenda hari ibihugu biba bifite ibyo bikura muri Iran bibafitiye akamaro, ariko kuko perezida wa Amerika avuze ngo mwese nimwongere guhahira Iran, ibihugu byose bihita bitinya kugira ngo nabyo bidahura n'ibihano byafatirwa n'igihugu cy'igihangange nka Amerika. Bakomeje bavuga ngo abantu cyangwa se ibihugu bishobora kuba cyangwa amakampani cyangwa n'amabizinesi runaka mushobora kuba mwagura amafuta ya Iran mu buryo bwa buryo twita mu bwa magendo cyangwa se bwo gucora, kuko igihugu gice bagifatiye ibihano gitangira kugicora amafuta yacu kikayakoresha kuri make. Burana n'Uburusiya bwagiye bubikora mu buryo twakwita ngo bwa magendo. Amerika yavuze umuntu tuzafata agura amafuta ya Iran mu buryo bwa magendo, kuko bayafatiye ibihano ugashaka kuyakura kuri make mu buryo wenda bwanyuze mu nzira za panya, icyo gihugu kizabikora tuzagihana. Igihugu icyo ari cyo cyose kizohereza amafaranga muri Iran tuzagifatira ibihano. Abazagurana amazu cyangwa se abazagurana amazu na Iran tuzabafatira ibihano. Abazoherereza Iran amato wenda yanditse ku bindi bigo mwashishije cyangwa kampani ziyisi z'ibindi bihugu cyangwa se izindi kampani ziyisi z'abanya-Iran kugira ngo mukorane na Iran, ibyo byose tuzabimenya tubibahanire. Ati mumenye ko iyi ngiyi ari imberuka y'ubukungu turi gushyira kuri Iran. Igihugu narabikubwiye bagishyira mu kato, ibi ngibi Trump ari gupanga sinzi niba bizacamo, ariko igihugu bashobora kugishyira mu kato bakagifatira ibihano nk'ibi ngibi, cyane cyane bya bihugu biba usanga n'ubundi biri mu nzira y'amajyambere cyangwa se bidahagaze ku rwego rukomeye cyane, ugasanga igihugu kirarimbutse burundu. Ibyo bintu bibaho, igihugu kikaba cyarimbuka burundu. Igihugu bafatiye ibihano byose bibaho bikananirana ko cyarimbuka ahubwo kigakomeza gutera imbere, nabwo nuko ari igihugu kinini kandi cyateye imbere cyihagije, n'andi mayeri bagiye biga ku ruhande ni Uburusiya. Muri iri tangazo bakomeje bavuga ngo ibihugu by'inshuti zacu byose turabasaba ko mwifatanya natwe kugira ngo turwanye Iran muri izi gahunda. Mbega mutufashe namwe mwitandukanye na Iran, mbega kamunyengire mutufashe kwanga Iran no kuyirwanya. Scott Bessent yavuze amagambo atangaje uyu munsi avuga ngo uri kumwe natwe, ubwo nimba utari kumwe natwe wahanganye natwe. Iryo ni iterabwoba Amerika yashyize ku bihugu. Nimba dufatiye Iran ibihano, ubwo ugomba kuba uri kumwe natwe. Mudashaka ko uri kumwe natwe, ubwo nawe uraba uri mu ntambara natwe, ubwo nawe uraba wifatanije na Iran, turakurwanya ko bari kurwanya Iran. Icyo ni igitugu bashyize ku bindi bihugu bavuga ngo nimba tubabwiye ngo Iran ngo tugiye kuyirwanya, mwese mutushyigikire mutuzi inyuma, namwe Iran muyange muyirwanye. Nimba mutari kumwe natwe, ubwo muraturwanya. Iryo jambo ni ijambo rikomeye cyane umuntu avuga ameze nk'uri kugushyiraho kugukoresha ikintu utashaka gukora. Umuntu ashobora kukubwira ati tujyane hariya, ukavuga ati ngiye simboneka ndaba nijyamye, ati ubwo nyine mbaze ko tujyana hariya, ubwo nawe uri kurwanya wifatanije nabo nari ngiye kurwanya, kuko gusa wanze kuba uri kumwe nawe, ubwo gusa nawe ngo uri kumurwanya. Yarengejeho amagambo uyu Scott Bessent avuga ngo igihugu tuzamenya ko kigura amafuta ya Iran bakorana business cyangwa se kiboherereza amafaranga, ngo icyo gihugu kizahura n'imbaraga zikomeye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zize zibakubite. Ati iki nicyo gihe kugira ngo ibihugu byose byo ku isi n'abafatanyabikorwa bacu mufate umwanzuro wo kudushyigikira turwanye Iran. Aya magambo neza neza Scott Bessent yavuze niyo magambo yavuzwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Bush nyuma ya biriya bitero bya 9/11, ubwo bavuga ngo Osama bin Laden yaturikije yamataje. Neza rero jambo Scott Bessent yavuze ati uri kumwe natwe cyangwa se uri kuturwanya. Bush iri jambo ubundi niwe warivuze icyo gihe, none Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugiye kurisubiramo. You are with us or against us.
iri jambo ryaravuzwe cyane. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Bush yarivuze nyuma ya biriya bitero. Yavuze ijambo rikomeye agaragaza ko bagiye kugaba ibitero kuri Irake, ndetse ahita avuga ati ibihugu by'amahanga byinshi, murabizi ibihugu byinshi byaramushyigikiye, ati mugomba kuza kudufasha tukajyana muri Irake kurwanya Irake, ati muri kumwe natwe cyangwa se ubwo namwe muraturwanya. Gira muri iryo jambo rikumva ukuntu Bush we yarikoresheje. Yarimo kubwira Ubwongereza, abwira biriya bihugu byose byo mu burengerazuba, muraza tujyane ku rugamba, muratwoherereza abasirikare tujye gukubita Irake. Ubwo nimutohereza abasirikare, ubwo namwe muri kuturwanya. Mbega muri make namwe mumeze nk'aho ari mwe mwaturikije no mataje yo muri Amerika, kuko gusa mw'icyo cyiciro mudashaka kohereza abasirikare. Icyo gihe byarangiye ibihugu byinshi twita ngo bikomeye ku isi bigiye inyuma y'igisirikare cya Amerika, bajya guhirika ubutegetsi bw'uyu mugabo Saddam Hussein muri Iraq. Iryo jambo ryongeye gukoreshwa uyu munsi wa none na perezida wa Amerika uriho. Muze mudufashe turwanye Irani, tuyirimbure dukoresheje ibihano by'ubukungu. Trump akimara gutangaza no magambo, igihugu twabyita nta hari icyo cyahise gifata icyemezo n'icyo ngicyo ni United Arab Emirates UAE. Cyahise ifata icyemezo cya mbere. Ku munsi w'ejo batangaje ko ibikorwa byose by'ubucuruzi by'ubuhahirane bagiranaga na Irani bihagaze. Ibi ngibi bibaye kubera ko mu ntangiriro z'iki cyumweru turimo hari misile ebyiri bivugwa ko zarashwe kuri kino gihugu cya United Arab Emirates, ngo imwe igwa hanze y'igihugu, indi bayihagarika itaragera indani mu gihugu. UAE yakomeje gutangaza n'ibindi bihugu bavuga ngo ubwo ni Irani yari barashe, ariko Irani ihakanira UAE irababwira ngo nta mpamvu twari dufite yo kubarasa, ati ahubwo wabona ibyo bita ngo ni false flag. Mbega ni ukuntu nk'ikindi gihugu gishobora kuba kibifitemo inyungu, ngo nawe uhita ucyumva, gishobora kuba cyarasa muri UAE kugira ngo UAE itavuga ngo ubwo ni Irani yari iturashe. Niko abanya-Irani bavuze ati ni umuntu wabarashe gira ngo duteranye mutwange muturakare, ni ikindi gihugu cyabarashe kugira ngo byitirirwe twebwe. Irani yarabyihakanye ibyo bitero, ariko ntibyakwiye ko UAE yahise ivuga ati ibijyanye n'ubucuruzi byose twakoranaga na Irani turabihagaritse. Kuba UAE ihagaritse ubucuruzi yakoranaga na Irani ni ibyago bikomeye ku gihugu cya Irani, kuko buriya kino gihugu cya Irani umufatanyabikorwa wa mbere bafite mu byerekeranye n'ubucuruzi cyangwa se n'ubuhahirane, iki gihugu cya UAE kiri mu ba mbere cyangwa se kiri mu nkingi za munamba, kuko bakubwira ko 30% y'ibitumizwa mu mahanga Irani yatumizaga mu mahanga. Kugira ubyumve neza, Irani nk'igihugu 30% y'ibintu byose batumaga mu mahanga bakerera mu gihugu cyabo babikuraga muri United Arab Emirates, muri UAE. Kuba rero United Arab Emirates ivuze ngo ibikorwa byose by'ubuhahirane twagiranaga na Irani turabihagaritse, menya ko 30% by'ibyo Irani yahahaga muri UAE, ubwo Irani izashaka ahandi bihaha izabikura hehe, bizagorana cyane. Icyo ni igihano gikomeye cyane kuri iki gihugu cya Irani. Ubwo ngubwo natagiye kumvisha ukuntu bino bihano Trump by'ubukungu buryo bishobora kurimburamo igihugu biba bimeze n'uburyo bikoramo. Gusa ngira ngo nk'iyo gahunda UAE ifashe yubahiriza ibya Amerika yasabye, n'ibindi bihugu byose byari bifitanye ubuhahirane n'imikoranire na Irani byose bifashe icyemezo nk'icyo ngicyo cyo guhagarika ubucuruzi hagati yabo na Irani, Irani iri kumva ahantu yaba iri kugana. Uwitwa ngo ni Sayed Abbas Araghchi, niyo nguyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu n'ubundi cya Irani. Akimara kubona ano makuru yahise aza kuvuga ngo ibyo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ngo agiye kutugabaho imperuka y'ubukungu cyangwa se imperuka y'intambara y'ubukungu, ati ibyo ntabwo ari byo perezida wa Amerika ari kubarangaza, atari kubashuka. Iyo ni Irani. Mu magambo yavuze ngo icyo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kwita imperuka y'ubukungu kuri Irani, ngo yabivuze mu rwego rwo kugira ngo arangaze Abanyamerika bibagirwa ahubwo ibibazo by'ubukungu indani mu gihugu ubwabo bafite. Ati kuko Amerika muri kano kanya ifite ideni ritigeze ribaho mu mateka rinini, ati ndetse ibiciro byo kuba muri Amerika byarazamutse birahenze cyane. Amerika rero ngo kuza gutangaza ngo bafatiye ngo Irani ibihano by'ubukungu ngo bagiye kudushira hasi mu byerekeranye n'ubukungu, ngo ni ukurangaza Abanyamerika ngo bibagirwe ko bari mu mazi abira bitewe n'uko ubukungu bwabo nabwo bumeze nabi cyane. Kandi koko nibyo, ku munsi w'ejo ariko itariki 20 nibwo amateka bwa mbere mu mateka byabayeho iki gihugu cya Amerika ideni ryacu bafite ryarazamutse rigera kuri tiriyari 40. Mu ijambo rya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Irani yarongeye aravuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomeza kongera izindi ngamba zo gushaka guhangana natwe kuzambere bagerageje zikabananira,
ngo nta kindi biri bubazanire, biraza gukomeza kubaganisha ku kongera gutsindwa birenzeho uko twari twarabatsinze, ndetse biraza kubongerera gutuma isi yose ibabona, cyane ko ngo ibyo Amerika iri kwita ngo ni intambara y'ubukungu bo babyise ngo ni iterabwoba ry'ubukungu Amerika iri gukoresha. Ati ndetse ibingibi Amerika iri gukora byo gufatira ibihano ibihugu mu buryo butemewe n'amategeko, bino biraza gutuma ubukungu bw'isi bwose muri rusange bwikubita hasi. Iyo ni Iran. Igihugu cy'Ubushinwa babinyujije kwitwa Lin Jian, uyu nguyu akaba minisitiri umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Ubushinwa. Lin Jian yahise yamagana bino bintu, mbega Ubushinwa bwahise bubyamaganira kure, batanga agasupu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeye cyane. Ubushinwa bwahise buvuga ngo ibyo bihano Amerika ifata, icyo gitutu cy'ibyerekeranye n'ubukungu bari gushyira kuri Iran ntabwo ari byo bizahagarika intambara cyangwa se bizazana amahoro. Ubushinwa turahamagarira ibigo cyangwa se abo bireba byose, abo bireba bose, ko bahaguruka kino kibazo tukagishakira igisubizo cya diplomasi n'igisubizo cya politike. Ubushinwa burangije burenzaho amagambo avuga ngo twe n'igihugu cy'Ubushinwa turarwanya, turamagana ndetse tuhanganye n'icyo cyemezo gihabanye n'amategeko mpuzamahanga cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kubyuka bagafatira ibihano igihugu nta burenganzira bafite ndetse nta mpamvu nzima bafite, ndetse n'umuryango w'abibumbye utabyemeye. Ati ibyo ngibyo ni ukwica amategeko mpuzamahanga. Iri jambo Ubushinwa bukoresheje ni ijambo rikomeye cyane. Bahaye gasopo umunyamerika. Ntabwo bavuze ngo bari kwamagana gusa iki cyemezo cya Amerika, ahubwo turi kukirwanya. Bari kurwanya icyemezo Amerika ngo ishaka gufata cy'ubukungu n'ibihano kuri Iran. Bivuze ngo Ubushinwa agiye kukirwanya yivuye inyuma, kuko ngo umuryango w'abibumbye n'ubyemera, nta n'umuntu n'umwe ubyemera, gusibye Amerika gusa ibyuka ikabikora. Ati ibyo ni ukwica amategeko mpuzamahanga. Ikindi kibazo rero gikomeye kiri buze kuba kuri strategy za Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika kuvuga ngo bagiye gufatira ibihano bihambaye by'iby'ubukungu, ngo babuze ibihugu byose gukorana na Iran badafite Ubushinwa, nta kintu ibyo bihano byaba bivuze, kuko buriya Iran niyo yabura ibihugu bindi byose bikanga gukorana nayo. Nubwo nabyo bitashoboka, hari ukuntu ibihugu bikorana mu ibanga mu mayeri, ariko ibihugu byose niyo byakumvira Amerika n'ibyongere gucuruzanya na Iran. Iran ikagumana Umushinwa, kandi Umushinwa uvuze ko ari inyuma ya Iran. Imipango yose ya Trump yo kuvuga ngo agiye gukubita igihugu hasi akoresheje ibihano byamugora. Kubera iki? Bakubwira ko ngo umufatanyabikorwa wa mbere wa Iran mu by'ubucuruzi mu Bushinwa, ku buryo ngo ubucuruzi bw'ibi bihugu byombi buzamuka bukagera hafi kuri miliyari 10, tutabariyemo amafaranga agurwa amavuta. Miliyari 10 z'ubucuruzi Ubushinwa bufitanye na Iran buhora bubaho, noneho tutabariyemo amafaranga Ubushinwa buha Iran iyo Iran igurishije amavuta ku Bushinwa. Ikindi, buriya igicuruzwa cya mbere umunya-Iran afite n'ubundi acuruza kimwinjiriza amafaranga menshi ni amavuta, kandi ayo mavuta Iran icuruza 90% by'ayo mavuta baba bashaka gucuruza agurwa n'Ubushinwa. Iryo 10% risigaye nabo bashobora kurikoresha cyangwa bakarigurisha ibindi bihugu, ariko no kuvuga ngo n'ubundi amavuta ya Iran 90% yayo bacuruzaga agurwa n'Umushinwa gusa. Bivuze ngo Iran igifite Umushinwa bahahira amavuta, bagikorana ubucuruzi, nta kibazo bapfa kugira. Amerika ibyo bihano byo kuvuga ngo isi yose yanze Iran ngo ntabwo iri gukorana na Iran, n'ubundi wasanga ibyo bihano nta kintu bitashize cyangwa ngo birimbure iki gihugu cya Iran. Uyu munsi wa none ikindi kintu ukwiye kumenya, nubwo Amerika ivuga ngo igiye gufatira ibihano Iran, n'ubundi Iran nta gihano gishya bimeze nk'aho bagiye kubifatira, kuko n'ubundi uyu munsi wa none mu bihano Iran yari yarafatiwe harimo ko Iran itagomba gucuruza amafuta yabo hanze y'igihugu, ariko n'ubundi Iran yakora uko ishoboye mu gihe cyose bamaze bafite ibihano, ayo mavuta bakayanyuza mu buryo bw'ibanga kandi akagera agomba kugera. Keretse nimba hari izindi strategy zidasanzwe nazo tutaramenya uko Amerika ntabwo irazitangaza, banimuye inama bagomba gutangariza icyo bagiye gukora. Muri kano kanya ntabwo tuzi strategy icyo bagiye kuzana. Iran guhera muri 79 hajyaho n'ubuyobozi bwa Kisilamu, tubona imyaka hafi 50 cyangwa se igera kuri 50 ishize irenga, ni ukuvuga ngo Iran yari iri mu bihano by'Abanyamerika n'isi. Iran igifatirwa ibihano, ni mukire gutya nta gihano gishya. Dutegereje kumva nimba gihari koko, ariko ibihano byinshi Iran yabashije kubibamo mu myaka twavuga igera kuri 50, kandi igihugu gikomeza kubaho kirahagarara ndetse kinatera imbere umunsi ku wundi, kandi bari mu bihano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mezi make ashize kiragiye intambara imaze amezi 6 ubu ngubu. Intambara kuva yatangira, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoresheje misile, yakoresheje indege z'intambara, yakoresheje amasasu akomeye cyane n'imbaraga za gisirikare kugira ngo Iran ice bugufi yemere ibyo asaba. Iran irabyanga.
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yakoresheje icyo twita ngo ni navu blockade, azenguruka irani, bahashyira indege, bahashyira amato y'intambara, baravuga ngo nta bicuruzwa bigomba kwinjira muri irani cyangwa bisohokeyo. Ibyo bizatuma amavuta ya irani ibiyatunganya birimbuka, irani ubukungu bwikubite hasi burundu. Iyo navu blockade twumvaga kibuze gupfukamisha irani ikemera ibyo amerika yisaba, ibyo nabyo byanze gukora. None Trump agarukanye icyitwa ngo ni imperuka y'ubukungu kuri irani iri buze gutuma igihugu noneho ngo kirimbuka burundu. Ese imperuka koko strategy Trump yazize neza noneho zishobora kuza gutuma irani ica bugufi ikemera ibyo isabwa na amerika? Gusa ikibazo kirimo ni kimwe, irani ngo ikimara kumva ibyo Trump yavuze, irani yahise ifata gahunda ishobora gutuma ino ntambara iba mbi cyane, by'umwihariko ku batuye isi bose. Irani ngo yamaze gutegura umugambi, ntabwo biremezwa, ariko ngo wari umugambi w'uko irani yatangiye gukoresha ba bandi bafatanya nayo igihe ifite abantu benshi bakorana muri bino bihugu byo muri kano karere, barimo imitwe yitwaje intwaro, aho bahuriye ku idini n'imiyemerere. ngo irani yatangiye kubakora no kubategura ibabwira ngo mutangire noneho namwe murebe ukuntu mwategura ibitero bikomeye ku nyungu za amerika ziri muri kano karere, mutegure ukuntu twakwangiza ubukungu bw'ibi bihugu duturanye byose biba biri mu biganza bya amerika cyangwa se bishyigikiye amerika, bikorana amerika mu buryo bwa hafi. Tugende tubagabaho utuntu tw'udutero twangiza ibikorwa by'ubucuruzi n'iterambere, ku buryo ngo mbega kiba ikibazo rusange. Cyane cyane babwira abahutisi ngo babe maso, batangire bashaka ukuntu bagaba ibitero bikomeye kuri kino gihugu cya Saudi Arabia. Saudi Arabia iherutse gusinyana amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare no gutabarana, n'iki baherutse gusinyana na Syria, banasinyana na Pakistani. Ibyo ngibyo biraza gutuma ibyo bihugu byose bita byisanga n'ubundi muri iyo intambara birazamutse ibibaye ikintu kinini cyane. Ibyo ngibyo ni biri buze gukomeza kwangiza ubukungu bw'isi, bigatuma kandi ubukungu bw'isi twarabonye no muri Amerika buri kuhagera ku rwego rukomeye cyane. Ibyo ngibyo biraza gutuma ngo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika amatora ategereje mu kwezi kwa 11 ano bita ngo ni midterm, biraza gutuma perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ayatsindwa n'abarepubulike. ngo niyo gahunda bano bagabo bafite, mbega ngo bize gushyira igitutu gikomeye cyane giturutse muri amerika kuri perezida wa leta zunze ubumwe za amerika. Niyo gahunda ngo irani ifite kwangiza ibintu babigire bibi cyane, intambara izamuke, hazemo n'ibindi bihugu baturanye, ibitero bigiye bitandukanye byangiza ibijyanye n'ubukungu ku buryo bizamuka bikagera muri amerika. Amatora ya midterm akazajya kugera mu kwezi kwa 12, ejo bundi turi mu kwa 8 kurarangiye, ku buryo Trump ari amatora azayatsindwa n'ubundi. Birashoboka cyane bitewe n'ibyo yakoze ko bihabanye n'ibyo yavuze ko azayatsindwa, ariko irani ngo niyo gahunda noneho bafite. Kiragura kumva muri iyo nzira twese dushobora kuza kubihomberamo cyangwa se ingaruka zikatugeraho, ariko ngo niyo strategy biri kuvuga ko irani ishobora kuba igiye gukoresha.